Kipajba na kilai shnong gibadan hakithain lom shnong kilai mi ben persya eka public hearing jongga Meghalaya Cement Limited Thangskai kabadan ka Jingkulmar ben penhe ya kate ka karkhana do bilat Hasuaban sedang ka public hearing lawan mi kipajba ki persya eka jingpen he ya kate ka karkhana bar kilai pen pralud iki ben gishuki PA system bar kilat muru banthang eka pandal hadien kane ki bor pulit kimban se ben pen bethai ya ki bom le air pen sat khmat tang ben pen pra ya upajba Listen. They violate, the Rambashna violate the tradition. Okay, agree. The district council. Agree. They must take it to the Dorbarshnang. Okay. But where is the Dorbarshnang? He gave it alone. This is not his own village, sir, alone. What was your legal option? You should have approached district council. You should have approached We have media. approached. No one listened to us. No one listened. So we have to protest. Nobody listened to us, sir. Keep it non-violent. We have no problem with the protest. It's a democracy. Legally. We are not violent. That's We are why only we are complaints, showing our law here. sir. They did not listen What is your to law? us, nah. No, What is your law? We have approached Protest. our district What is your law? complaint, What is but your law? No one listened. No one listened. Legally, That's why we have to go out. there is without the law. pollution. There is a lot of the destruction of this place. We not fit for people to live. We have Sir, complained. see the But they affected don't people, listen. sir. Our That's children why. are suffering too, sir. You are not staying here, sir. You don't know, sir. That's why are we have to suffering, come. Election. You want to do whatever you can do. Okay, sir. Ongi inaret pangkat. Kalau lupa nomor kahit syok-syok. Kalau lupa inang yelam sepet. Ila di fi banle. Benta fi kwa banyathang. You can't read. Pilih him syak bang rum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Media. Si mutasi ngawan kalong kat kum ke order yang DC ke order ke ba apply tarik untuk nai August kalong bangan wan ngan long kum hearing officer akan ni jaka de ka ladan ka jing penbai berangkat pat ka Meghalaya Pollution Control Board ya kan ni hearing ngelawan ngalah penlong ya ka hearing kat kum ke rule and procedure yang ka public hearing jadi begini projects but nila yo pan snow ya kajing snow na kaliang jong ka company ha ka bede but ka expansion jong ki ka expansion of the cement and clinkerization plant from 2600 TPA to 4500 TPD te ha ka hearing nila yo snow ya ka presentation jong ka company ka lai presentation buat hadin kata nila khot ikibreu bikin ai kan uno kajing snow ka jong ki ka opinion ka jong ki ka tun rule and procedure jong ka public hearing but katu kat ni kilawan ai la ka jong ka views and opinion ka jong ki but nila record ya ka nila minute ya ka nila videograph ya ka da ka ro de kata kalong katun ka ting patha yung sing wan ne tulong Tu kat ni pula penpau ling bagi no pathai ku buat. Kai ke pelong pat dekat district admission ban Chimres ban pelong ba haru banda buan kijing jular ba kijing musa pai pa. ngam long aware ya kata kajing persya ni ngamar ngawan pai katum ke order ke pa jong PC de genuinely ngam long aware sai kata nasuan ngam dak ka jong ka kampung ka buar bangadang pulong yo snow katu ni ki jing pathai jong ki stun grenade sebar ki tear gas de ya kata lu di sin sapan ke report now SP but lapan ke report dan beri ke hearing nang sasap PC Dia ada di mana? Lalu tak rakyat ti. Tudeng. Atu tak cair. Lasil. Dar polis. No, please. No, oi. Bola tendra. Ila ni bahagi percaya ni mentah ni company wada mud leuri gitu dem. Ti ilam ye deu cha. Ka dulu het nong lai NOC klam dia ti pelang. Ni teret ke dem lai met step bu yo iki di kon yang il kan nu de cha gi te jing e gi te gi ring mesin dong sedang iku jul lewat de yo. Ni bah kaman kata company kami go i kata kajing tu bayada go apakah. Lalu atulah art house nem wa
man do house nem de man de em ngat ni company ni mut de kta bahari mi go yi ke te jing ya dak wa pura wat dah do ka tele jaw la u e biang so ke te thme go wi ka manu man ya ka mesti man go wi hapar khadi makat doi man ta yong yi hapar khadi khon yong yi ga lwe yong khon yong yi kam no wim gi hawai kan ni chak tai hakim mesti go wi kam do chak tai gar chai habun ki wa yong yi di ni ki wa te ki wa da chat thet ang ba ki wa da chat thet ang gi hawa da ya phi da phi atrem da ya phi yu krum dit pne to hawa 100% da ya chwai ga atrem next plus ga te udang thme yo san phala 6% ni kaman wi mi perkat ngai ye te da wi wan ni to percaya ga public hearing de man ta wa ida changing ai ndai ki wan no chat thet kim perkat gi wa wak sam chiliang ang ma kan te perkat gi jing man ta yang ki senen ke jing koi ke jing kia ko umban ko umdi ha ka do ka ler guring men seni man kilip mat kamtam kani ka simen ko wadang man kani ka simen plan hai ni ma kani ka simen plan hai ni yong ka top sem isni kami yo bi mem ke yi ke supo na yo bi ko jingar tangwa menimet nyaw je sinen tadi yo pi ke tendam ko hiar cha do justong wa jar lada hai telang lam ada hai telang yo pi ada wan pi hai telang yo pi ke yung ke tin yung ko wa yang dele ga dam ne te yung isam yung i met de nyam de pengkhoj kat di step suroi kakat ni ke sulpo gi mi yang klingkar simen terus nyau pikat gitu gi sulpo gi wan hai tu mem kta ga yi ga jing im yang kta ga yi ko gi kia ga yang to ni ti dau i percaya Yukran chwa yakni yong iswa. Yang tu orang man keman yum TV. Wah, ikwa chwa yuklam yang ni wan ne. Ku present. Tawa kam ka jing singa yuklam ki man bay. Kam ka chinong yang ni cherpi. Num maximum man bay ku dap 60 above. Be ye. Him ka best yang government. Nani him dia best yang government. Ele salary kama government. Ba kami laborers mem dawi 10% mem yo laborers ita wa em yu bada kasan snem tang de cara tolop udah graduate hak akan dia cari udah bar lah hak akan dia cari namanu bromos le akan dia cari ya kita ni bon gidau ni percaya dan pollution le yo baik dia kat baik keterem yo baik katai life example ma life example so this we fight for the right we fight for the people